borbe i muke viteške. Hanžar sjeva sa svakoje strane, Srbi ginu i slobodu brane, a Sinđelica 300 pešaka, birani je srpskih junaka, za 3 dana neprestano rade, na vrh čega tvrdi Šanac grade, a džebanu prinose na ruke, da u Šancu dočekaju Turke. 1. juna kad zora zaplavi, sunce rosu pokupi po travi, a čobani isteraše stada, turska vojska sa Niškoga grada, što se noću primaknula bila, na Čegar je snažno udarila, Čegar crna tama obavija, a kroz tamu ljutog vožđe sija, sunce stalo pa krvavo gleda, gde se 300.000 ne da. Tad Sinđeli svome društvu reče, koji od vas želi da uteče, neka bježi, neka život spase, ko ostane poginuće zna se. Dragi vođo, družina mu reče, niko od nas neće da uteče, no svi s tobom reti nam je dika, a za slavu srpskoga vojnika. Hvala, braćo vojvoda, im zbori, mene još te jedna tuga mori. Pritegnite svoje snage muške, a za časak ne palite puške, već na Šancu otvorite vrata, nek što više uiđe Turaka. Na Šancu se vrata otvoriše, i dok Turci Šanac napuniše, Stevan svoga džeferdara pali, silan barut u Šancu zapali, grmenu barut ode u oblake i ponese čegarske junake. Tako ginu sokolovi sivi, ali Turci što ostaše živi, njine mrtve glave pokupiše, ćele kulu od njih napraviše, na vrh kule Sinđelića glava. Oj, zadovoljno veče